Oras, selamat pagi, Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, mala suhurta, boy isi sehanami use nasyam, sogoton marhitehon nirigapan si Ganupari, Aima ayat harian bata sadarion Senin tanggal 4 Oktober 2021 natar surat bani buku Yohanes bindu onom ayat 47 na makatahon natongon tumangdo na huhataonon bani na siyam barang ise na porsaya parupe do iya bani haguluhan si saduka ni dokahni. Bapay nang nalungan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang suguton sangga roh mahita mandopakon Tuhan Yesus ahado persoalanta nasihol si bobanonta si patugohonta kubadi to tubaha tumang tene boy doay masalah parumah tanggaon boy doay masalah kesehatan boy doay masalah parhorjaan boy doay masalah si panganon pakon si inumon janah natarlobi ay ma pasal haguluhan si ganup ari ay maase marpala-pala do jolma laho mambahin usaha sonahatene asiboy tetap sehat asiboy tetap marmalas niuhur asiboy tetap sonang jana asiboy tetap tene damai mandalani goluh si ganup ari tapi goran ni ma usaha ni jolma haganupan usaha ay tene totu terbatas do janah parsatokinan do ay maase ang goroh mahita marayak ko bani Tuhan Yesus bani panorang sugoton na paduahon ahado sa sitong ni na ihapurluhon uhurta si berehonon ni Tuhan Yesus subata mardingat kita pengalaman ni bangsa Israel bani panorang zaman ni gulu ni opung ni sinia bapay nang gabi sada kebanggaan doay bani haganupan ginopar ni halak Yahudi bahasa ongga do ibahin na bata tanda halongangan na bagal bani opung ni sidea ay mamarhitehon ni na ibere sidea mangan manna janaon gabi sada kebanggaan sejarah sidingaton madukah bani bangsa Yahudi jana ay mamambahen ase porini pedo mailobe-lobe ni sidea roh Tuhan Yesus si paluah kita si paluah duniaon lang tarjalo sidea kehadiran ni Tuhan Yesus atap rado sonai homa bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ongga do bani panorang nadup salpu atap bani perguluhan ni opung ta sapari adong tanda-tanda halongangan na luar biasa na ongga ibahin ne bata dopak opung ta jana mangarap do hita bani panorangon asitanda na sarupa humani jalo onta jana buy idida matata persoalan aima bapinang nasihol ibalosi Tuhan Yesus marhite renunganta bani panorang sogoton bahasa humbani bueni nasinurani jolma humbani bueni pahara nasihol iparayak jolma janah bani bueni naboy ihurjahon jolma sonaha asiboy ia marjuang ibagas parguluhanni jana asiboy dukah mangguluh bani tanoh na binrekon ni nebata hubani bapainang Tuhan Yesus humbani bueni pangarapan ni jolma humbani bueni naboy ihurjahon jolma humbani bueni sura-sura nasihol bahinon ni jolma sadado hasa na pinangindo ni Tuhan Yesus subata selaku halak na porsaya ay ma ase porsaya hita
hubani. Ayondo persoalan na idopa kon ni opung ni halak Jahudi na ijia. Sedo na lang ibere ne bata mangan sidea. Sedo na lang ibere ne bata manna hubani sidea. Sedo na lang ibere ne bata leto hubani sidea. Tapi porini pe do maisukup kon ne bata si panganon si inumon. Tapi mate do humani sebagian humbani opung ni sidea. Halaniaha mate sidea. Halanilang marguguh si panganon ay. Halanilang enak si panganon ay. Halanilang matin si panganon ay. Lang tene bapainang. Tapi halani marungutungut sidea. Jana lang porsaya sidea. Bani pakkop kopon ni nebata. Ase boy sobutonta. Bani zaman taon. Na perlu hapeni ipardiate hita ibagas guluhta. Jana ijolom hita politik. Porini pi hapeni zaman marubah-ubah. Cuaca musim marubah-ubah. Tapi anggo pakkaholongin ni nebata. Humbani na basaya. Das kubani guluhta bani panorangon. Jana ijamin hita das kubani ari si magira pe totap do rosi sadokah ni dokah ni. Ay maase bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Na perlu ijolom hita politik. Sedo hape ruti na mambahin manggulu opung ni halak Israel bani panorang na basaya. Tapi nay batado. So na do humani hita ibagas guluhta si gano pari. Maningon takas do ay bata. Sedo hape ruti. Naboy mambahin hita mangguluh. Sedo hape si panganon. Naboy mambahin hita mangguluh. Ase ulang isalah kon hita si panganon. Jana ulang iparaya kita si panganon. Marlubih-lubih. Halani. Porini pesonaha matinni. Porini pesonaha daini si panganon. Nabuhi idayhon hita, inikmati kita. Tapi marsitik duguguh ni si panganon ay. Jana purini pe mangan hita tuluhali sadari. Anggo hamatian ay. Totap do dopak kononta. Ay maase perlu takas humani hubata. Ase sa sitong ni namambahen mati pe jolma. Sedo halani halo jaw ni. Namambahen mate jolma sedo hangaluton ni. Namambahen mate podas jolma sedo sitaronon ni. Namambahen mate jolma sedo hasusahan ni. Tapi namambahen mate jolma doskon songon opung ni halak Israel ni jia. Aima halani ungut-ungut ni jana halani lang porsaya bani naibata. Ase dua paharaon maningon di ngatonta. Sederuti namambahen hita mangguluh tapi nay batado. Ase poruni pe hahurangan si panganon hita bani sogoton. Ulang hita marungutungut halani ay. Totap mahita marusaha halani isarihon nay batado hita. Jana sedo humani halani hasusahan. Perlajuan atap hasombuhon namambahen mate hita. Tapi halani dosa do. Janah domma ihopkop Tuhan Yesus kita. Ipaluah kita humbani dosata. Halani ay hargahon hita ma. Kesetiaan atape pakop-kopon ni Tuhan Yesus ibagas idop ni hurni. Marhitehon ni natotap humani hita pokut. Ibagas tonggo pokut. Ibagas horjata janah pokut. Rosi martengir niuhur. Bani nebata bani ganup na masa nedopa kon hita sa ganjang niarion. Amen martonggo makita. Terima kasih ma Tuhan. Bani idop nihur. Nadop manorangi ur apa pikiran nami. Marhite hatamu bani panorang sogoton. Ase lambintugu ukur nami. Pitah sonaha asiboy porsaya hanami Tuhan. Sonaido na ipindohon ham huban nami. Halane Bapa.
Ito nga to nga ni bage-bage ni parlajuan hamaholon rosia susahan. Nedopa ko na nami terlebih. Ito nga to nga ni pandemi COVID-19 siyaon. Ajari hamhanami Tuhan. Ase martengir nihur hubamu. Ase gabitalup hanami manjalo haguluhan na humbamu. Ibagas goran na pumuton Diyos Kristus Tuhan nami. Jaloham manami rapakon tonggo namion. Amen. Oras subat taganupan, selamat pagi, selamat mahorja mahubata.